тенҷи баъден чӣ гуфтем бародаро? Аккаунти мо дар $671 ва имрӯз уже 17-ум рӯзи челленҷи моай ва цели мо дар имрӯза кор кардан, яъне $738 бояд дар аккаунт мо бошад. Якм сделкаи ман $672, баъд дальше ҳамихе рафтан мегирам. Ман дар инҷа 5 дагон мондагим, в случае неудача шашум дагона гирон мекунам. Так что приятного просмотра, лайк, комментарий обязательно оётон набурен. Ва кадом идоме фора сигналҳои бесплатни телеграм-канали ман, ссилкаш дар описанияи каждый видео ҳастай бародаро. Метавонед қатъи мо ҳамкорӣ мекунем. Так что мерем дальше, гапа бисёр намекунем, айқафои кор мешавем. қариб ҳамин 157 мемондам. На ман соз карда будам торговый планма. Нисходящая против тренд намедроем 1 дақиқа тарафи поён. Ва результати сделкамона ждод мекунем. Си секунди дига мондай. Единственное дар ҳамин ҳаёт як чиро фаҳмидагим, то худат ҳаракат накунем ба сели мондагит, ягон кас тара намеояд даста намегира. Ҳар як одаме ки дар круги ту мегарда, ради выгодаи ту мегарда, ради чизе ки ай ту ва ё да фоида мераса. Барои ҳамон ҳаёта фақат боварӣ дар худтон дошта бошед, тамом. Каждый цели ки мақсади гап дар ақли мо невозможное, бовар кунед, да, любой чиз чие, да, возможное, яъне ҳамин Аллоҳ чӣ гуфтаге, вақте бандам ту шикор накун, ман ҳамон чиза зиёд мекунам кудаметум. Барои ҳамин боварӣ дар худтон дошта бошед ва ҳаракат тарафи ништа кунед. Якам плюс мо нагирифтем аи пара валюта ва дар ин ҳолат уже сделка опасняй камтарак. Опасняй мақсад ба кадом сабаб опасняй? Барои чӣ ки свечаи нав сар шудаге метавонад биёя инеҷаро обновит кунад. Мо и так дим сделка дода омадем. Ай ничо. Барои чӣ ки гуфтам ку нисходящий трендай. Барои ҳамон 1 дақиқа поён омадем. Лекин свечаи мо метавонад то инеҷаро биёя, яъне инеро обновит кунад, баъд дальнейшем тарафи поён бишава. Дина худтон аҳамият додем ки вақте ки против рынок мо дуромадем, чӣ ситуатсияда мо ғалатидагем ва ҳамчунин дар ҳар як валютни пара ман постаратся мекунам 2 сделка кунам. Дани ситуация агар ки боло биёя ине максимум обновит кунад, чӣ хеле ки ман дар уҷа шуморо фаҳмонда будам, якта дига дагонда медуром, барои чӣ ки направление бояд тарафи поён бошад пайидею. Барои чӣ ки максимумошо обновит мекунад, баъд ҷо мерава тарафи поён мерава. Развороти конкретни шуданаш мумкин нест дар ин ситуация. Ва результати сделкамонро ждад мекунем 4, 3, 2, 1, 0. Дим сделкаи монам удачно, успешно ва валютни парамонро ҳаллиш мекунем. Тамом бам. Мерем ягон ҷо дига. Дар ҷои яки дига Netflix аксиёда торговаться кардаем мо. Дани ситуацияро як бор дидан дар кори чӣ гапай. Дани ситуация восходящий канал тренда, а против тренда дуромадан, бо як бор дига такрор мекунам, смисла нест. Логикаи мо по тренду кор карданай. Так что результатро ждад мекунем 30 секунди дига монд. Дани ситуацияда сделкаи мо плюс 34 пунктай 24 шуд. Қай плюс мо нагирифтем. Ай валютни пара уже ман дига боло намедурам, барои чӣ ки уже сигнал тош додагӣ буд, сигнал дар мо дуромадем, плюси худмо нагирифтем. Барои ҳамин бо ягон ситуация дига мекунем. Мақсад бо сделка намедурем. Барои вақти худмона зиря вай намекунем ина. Айнаҷа медуромадем, мақсад дига бо идеални мешид. По тренду мо плюс мо нагирифтем. Дани ситуацияро чӣ хеле ки мебинем дар ҷа восходящий канал трендай.
по первых очередь мы восходящий канал десем, правильно? А во-вторых, возьмем я чиза мемоном, уже хами тренд, до назар чашм шумо уже по-другому метова. Иже накопление ва да и ситуация мо восходящий канал тренда. Чхали ки дидем. Яъне ценаи мо бояд биёяд инами точкада бураса, баъд мо сделкада будроем. Штат мекунем. Аиҷа даромадан камтар паст не барои ҳамон даромадистон. Ждат мекунем камтар. Дақиқа боло. Анаи ҳолада уже ошибкаи ман понятное дело шуд. Мақсади гап ки мо инҷоро жда доштем. Намедромадем хубтар мешуд ба сабабе ки свечаи 5 минутаи наосаштаги понятное дело и тен дод, яъне слабост направлениеро мода нишон дод. Лекин точка входи мо барои 1 минут ромадан камтар худаш уже опаснее. В случае неудача, как всегда шумо медонед, мо 1 баробар зиёд мекунем ва дим сделкада медроем. Айнҷа 1 дақиқа дагон медром там. Айҷа гирифтаниш медам, айҷа партов. Но ничего страшного. Мақсади гап. Иногда нахали вот фикр мекунӣ ки нами якум сделкаи даромадагит вақт намераса ку. Яке утоясен хали мегарда хали тарафи боло шпенг мезана ку. Мақсади гап бо кайф мекунӣ. Ва сделкаи мо гузашт, правильно? Не гузашт. Бо мо 1 баробари зиёд кардаги мондаги будем в случае неудача. Мақсади гап ҳозирам ина разница пунша мебинем 169, 160. Не ты представляешь, брат, когда ты понимаешь, куда ты зашел, как ты торгуешься, по каким правилам. Ни одна стратегия, только стратегия мозга работает. Все получается по воле Аллаха. Так что верь в себя. Никого не слушай. В дальнейшем шаг. $30 курду мекунем ба ҳами $28 точнее. Ва мо чикор мекунем? Просто валютни парара инаи чизои мондагимона мегирем айҷа. 1 бор мерем хабар мегирем 5 минуташа. Тамом прибылмона гирифтем. В дальнейшем шаги худмона мекунем. Да иҷа бо идеальный варианта, идеальный место барои сделка даромадан. Лекин единственный момент иҷа ҷои дар корӣ нест. Хит чӣ кардӣ? Хит карда бошӣ зури баъд мерем дальчи. Дани ситуация нисходящий рафтестай. Свеча уверенный уже не стоит даромадан. Дани ситуацияда хай нақлтон карда будам чи ситуация. Ва иҷада чӣ гапа? Иҷада естественно боковое накопление. Да и ситуация 2 дақиқа просто тарафи поёни ромадан дар кор тамом. Агар ки максимумша омад обновить кард, ҳозир худаш 5 минута дар боковой рафтестай. Мақсади гап 10 минутаро дидам дар кор ва 10 минутаи морам чӣ хеле ки мебинем сопротивление мо ба қувватай. Единственный момент чӣ кор карда метавона инам иҷа омада метавона
баъд чӣ мешава? Откат тараф поён мешава. Лекин да и визифи ин ма хидм тайёрум, естественно, мақсад времяма зиёд мекунам ва сделкада медирам. Бароям муждат мекунем 2 дақиқа мо мераса ё не. Баъд дальнейшем бошаги хидмона месозем да ҳами валютни пара. Як сделкаи дига да медироем да, мақсад омад расид, агар ҷои ма мондагира. Де ситуацияда ложный пробой даге. Вай ба ҷои як бор биҷиқам, случайным образом 2 бор ҷиқидам. Мақсад и уже ине дагон неву, ине дагон овард мара расонд. Мақсади гап агар нагзара, ҳами ошибкаи ма, ине дагон да овардаги расондаги. Мақсади гап агар нагзара. Я не сомневаюсь. Мақсади гап ба анализи кардагии хидм ма уверенам ки бояд плюс бишава, бояд биёяд ҳамҷа бираса, максимум инами калидорро обновид карда метавона. Тамом, вақт нараса ку 6 та подрядам боша ку вес баланс поён медорам. Барои чӣ ки откат ҳама ҷода откат шудаги. Единственный ложный пробой дар шудаги. Значит ма дар ҳамҷа 3 дагон будорам. 3 та бисӯза, 4-уми ма мегзара. Яъне ба логикаи естественно хидм. Результатшо ждат мекунем. 50 секунди дига мондаги, свечаи нав сар мешава, пас тараса мекуна иҷара биёя обновид куна. Анами уже камтарак валентин моментае, барои чӣ ки метавонем иҷара обновид куна. Лекин дар ин ситуация мо чӣ хеле ки гуфта будем ки мо тайёрем барои ҳамхелии визов. Уже 1 минутада медироем, барои чӣ ки 2 минутада диромадан смисла несте. Биёем вай сделкаи пешингина монтош то инаи нагзашт. Мақсади гап отметиш кунем ки то что нагзаштагӣ нестай. Ва дальнейшем шакмона бимонем. Чор, се, д, як, возврат. Значит, ине сделкаи мо возврат шуд. Правильно? Бо ҳами сделка даем. Як да қариб ошибка мекардем. Хито медонистем барои чӣ ая. Максимум омад. Ма уже якта дига да медирам. Ҷои линия гуфтагим да. Чтобы як чира бифаҳмеда, настолка ма уверенам да ҳами сделка. И бояд поён барава, боло рафтан смисла нестае. Максимум инами ҷа, баъд тамом капаш дуд мекунам, разворот, яъне да иҷа накопление рафтагӣ буд. Бояд ҳами калидору дальчи торговаться шава. Ба логикаи анализи ман бояд ҳамхелӣ гапи чап шава. Логикаи рынка мебинем чӣ мега. 14-13 секунд мондагӣ. 1 пункт кати ина чӣ хеле ки дестем. Дани времяро обуз кардисе, уже пункт бисёр шуд. Значит и дагони мо нагзашт. Анаки вай дагони дигаримона ждат мекунем. Ине дагонмона ждат мекунем. Вақт чизе ҳастае ки мақсад контрол бояд хидмон бикунем. Яъне в случаи неудача мо бояд чикор кунем? Бидонем ки дудила седила намешем.
наумед. Биси гумон. Чото ами маро раздражат кадесте. Плюса гирифтем. Мақсад гап ами пара валютни пара плюсмона гирифтем. Буромадем далне шимшагмон изначален депозит мешава. мо чӣ кор мекунем? Метонем бо як таги ҳамҷа поён будроем. Метонем. Бовар кунед метонем. Просто бовар кунем ки метонем. Мақсади гап ошибка да 2 минута буд. 1 минута да медромадем идеалӣ мешид. Ждат мекунем. Д минутай ждат мекунем. Свечара 30 секунд мондагае. Агар ки биёяд дайне боло мучава, мақсади гап ки метавона чӣ бута геп верхний бута, яъне нижний поёнӣ неву хеле болоӣ бута. Мақсад а так всё мақсади гап бояд идеально буфроя. По логикаи ман. Гузара нагзара парара ҳалиш мекунам, долго наместам. Баъд амира короче изменда мемонам. Мебинем чӣ гап шудагае айми линияш. Я баробар зиёд мекунам. Да. 8 5 4 3 неудача. Мефроя. Да, естествено боло против тренда дромадан дар кор несте ва результатша ждат мекунем. Ирӯз чото аксиёда часпидем чикор кардему? Валидни пара даже нарафтем. Результатша ждат қадам мешинем. Мақсади гап чӣ бугум? Ҳаёт ба ман жизненный урок ганда бисёр хӯрдагиам. Одамош ки брат чун мегуфтум. Мақсади гап оказывается не так.
ёки додар бародар хеле гапи чап нест. Барои ҳамин каждый хочет свою выгоду. Результат гузашт. Дальнейшем шаг мы чикор мекунем? Ина и гузашт. Правильно? Дальнейший шаг мы бо поён мефурем. Фуру омадагием уже поён. Я тага боло медроим. Айҷа метавонистем бо дромо мақсад дига лучше ждать кунем, по правилу кор кунем. Мақсад сделка гузашт, баъд бо сделка дад омадан дар кораи. Ихи агар подряд омадан бигирем, смысл нестай. Может намиҷа ложный откач даги хит кардем. Барои мо постараться кунем ки вақте да як пара омаден айрӯи трен сигнал қапиден, гирифтенша буроен бирен. Инаи корое ки ман мекунам да як пара, и корро абсолютно такрор накунед. Агар ки мозги шумо як чизро воспринимат кунад, мақсад дига уверен бошен ки ҳамон направление мерава, баъд любой ошибкаро бикунед можно. Мақсад дига худтонро контрол карда битонед. Контрол карда натонӣ, бародар, накар. Дем дагонда. Точкаша обновить кард. Барои ҳамин я тага боло дар омадем. И уже сеюм сделка шуд. Последний сделка е да ҳамин валидни пара. Чанд секунд мо? 30 секунд ждатиш мекунем. Параро ҷӯштариш мекунем. Дувоздаҳ. Бача нав ту боло рафти сабуди. Ту чӣ кор карди се бача? 6, 5, 4, 3, 2, прибыл. Прибыл, естественно, прибыл. Всё, чӣ хеле ки ваъда кардам, параро алиш мекунем. Не стоит. Восходящий канал. Я 5 минут шамира мебинем. Чё-то ни сердце не ляжет, мега чӣ хеле меган. Ҳамхели ҳолат шуд. Случай неудача, мақсад инҷа бираса, бояд тага боло медром. Ҳаминҷа восходящий тренд буд, як минута мо ба кавик нишон додеста, яъне боло поён, дубора линияро пробойка даги ва обратно омад инаиҷаро обновить кард, геп поён шуд, значит сделкаи мо намегзара. Чор, се, ду, як. Филисака гирифтем. $1 дига кор кунем. Чтобы $1 кор кунем, ма уже не хеле да мерам. Больше мақсад риски калон да мерам.
нисходящее, мақсад представлен, не особо хочется. Сигнал дар неҷа буд. Ай поён идром. Агар ози амҷа разворачава то иҷаро бия, бо ма иҷа ята поён идром. Ман рости гап хов рафтагӣ нестам ва ҳамин рӯз сел мондум, ки вабше хов нарам, худам биём режими хидмат торик кунам, ки режим маро ҳеч кас торик карда наметавонад. Шабо ҳам хеле бедор, мақсад рӯзу хов ҳамин чиз уже влият мекунад организми одамда. Барои ҳамн даже ҳамин усталосткати шукронаи Аллоҳ, цели мондагӣ ман ба хости Аллоҳ мерам, мерасам всегда. Ҳазорон бор шукрона. Мақсад и сделкамонам гузашт правильно, вақти $1 монда будем. Естественно, и рӯзи динагӣ буд ва 736, короче $738 бояд кор мекардем. Кор кардем ва чикор мекунем? Мақсади гап, таргои плани имрӯзаи мо ба анҷом расид, бародаро. Пага насиб иншааллоҳ цели мо $821 карданай, дальши ба 902, ба 992, ба 1092, яъне дар паноҳи Аллоҳ бошен. Лайк, комментарияра мақсади гап, агар жалка надонен бамонед, и яъне обратный связь мешавад, ки ҳамин чизое ки ман мекунам шумода маъқулае ва интересе. ҳама каса обод бошен ва видеои ма бе монтаж мебарояд. Барои ҳамон зарани бахшиш яхел гапҳоро яхел ҷода бугум ва яхел ҷошо аёдум бурорум. Илтимос бахшиш строго судит накунед. Дар паноҳи Аллоҳ.